kuko ikosa rya mbere bakoze ari ugufata Uvira. Ubu tugiye kureba ibigiye kuba. Kuvuga ngo Uvira abayifiteho ikibazo no Burundi kubera yuko gufatwa kwa Uvira no gufunga ubuzima bw'igihugu cy'u Burundi. Setu indurure zose uri kubona zivuga ziri kuvuzwa no Burundi ntaho butari kuvuga ntacyo butari gukora. Ese bako Burundi bwarakaye. Uburundi buri gukoresha indege. Ibyo ntabwo community international ishaka kubireba. Ntabwo bashaka kureba ibitero byo ku ruhande rwa Kinshasa. Yego. Nyine nibyo nakubwiraga propaganda. Ndibashaka kureba ko hari impande ebyiri zihanganye. Sibyo ntibashaka kwiyumvisha ko AFC rasa na coalition ya FARDC n'abarundi karasa na FDLR. Ibyo ntibashaka kubikozwa. Tshisekedi aravuga ngo intambwe zose leta igerageza gutera kugira ngo igihugu cya Kongo kive mu bihe bibi kirimo. Aravuga ngo umwanzi wa mbere wa Kongo n'abakongomani. Aravuga ngo abakongomani nibo batari gushaka ko igihugu kiva mu bibazo kirimo. Ninde wabivuze? Tshisekedi. Inde Tshisekedi. Arangije aravuga ngo ikindi kintu kibabaje kurusha ibindi, nge kuva nagera ku butegetsi nasanze igisirikare cyacu kitabaho, nta gisirikare nasanze. Ati Kongo ntigira igisirikare. Tshisekedi umaze imyaka ine mu ntambara, watangije naho kumbi ukigera ku butegetsi wasanze nta gisirikare kibaho. Abo bana wicishije ba Kongo watumiye iki bapfa ko warubizi ko nta gisirikare? Winjiriye iki mu ntambara ko warubizi? Ubushinwa nabwo bwavuze rero buravuga buti ibiganiro hagati ya nimureke hagati y'u Rwanda na Kongo ibyo ngibyo twebwe nonaha sibyo dushyizeho umutima. Twebwe nk'igihugu cy'Ubushinwa ibyo tureba ni ibiganiro biri hagati ya AFC na leta ya Kinshasa. Ibyo biganiro bigomba gukomeza bikaba ngo kuko igisubizo cy'ibibazo biri muri Kongo nonaha warangiza ako gahugu ugashaka kugatera. Wajya kugatera. Iyo ntambara ukayitangirira mu itangazamakuru. Ukayitangirira ariko se mu itangazamakuru kaza ukahagarara imbere ya kamera ukatura ati uzahagarara hano bakubite. Ukatura risasi moya. Ukatura papa nimba waratuye uvuga ko ugiye kubita u Rwanda ndetse ugakuraho n'ubutegetsi bw'u Rwanda ukabyatura isi yose ikabyumva. Yo rubanda rugira isoni nkeya. Yutangiye kwiza ukagenda muri UN na isi yose yateranye ukavuga ngo u Rwanda rwandashe, ubizi neza ko wahagaze imbere ya kamera ukavuga ngo ugiye kwifasha no gufasha abantu bose babishaka gukuraho ubutegetsi. Warangiza ukavuga ati bwa butegetsi navuze ko nshaka gukuraho bwandashe. Ubumva ufite ubuhe bwenge? Mu minsi itari myinshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagiye kuba ibiganiro bihuriweho n'abaturage bose. Uzi ikintu gihari si uvuze biriya kuri Tshisekedi yirutse amahanga, yirukanse isi yose. Nuva imbaraga yari yiteze ku bantu bamufasha. Yatanze amabuye, yatanga ubutunzi bw'igihugu biranga. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo. Miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda. Miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. Wihangayika, habonetse muganga gakondo ukoresha imiti iva mu bimera. Muganga gufasha mu ndwara zikurikira: waba warabaswe n'ingaruka zo kwikinisha, niba kandi mu mabanga y'abashakanye bitagenda neza, ngwino tugufashe kubivuza indwara zikurikira harimo umwijima, impyiko, amibe, igifu, umutwe, prostate, imitsi ndetse no kubyimba. Namwe turabafasha. Akarusho kandi kubivuza indwara zirimo nk'amarozi, abatugezeho baratwirahira. Mahanga namwe nihangayika kuko imiti yacu ibageraho byoroshye. Dukorana na DHL tukabagezaho imiti mu gihe gito. Bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero uri kubona kuri screen yawe.
yego reka nizere ko we umeze neza udukurikira umunsi ku munsi uri mu Rwanda ndetse naho uri hose hanze y'u Rwanda uyumvemo ikaze uhawe ikaze ku Rugendo Online TV ndetse no kuri Inside Rwanda Media. Urugendo rwacu rurakomeje. Nge nitwa Gakire Sam ndi kumwe na mugenzi wanjye Robert Sympathique. Turagarutse igitoro cyiza kuri wowe uri kutureba uyu mwanya umugoroba mwiza biraterwa n'amasaha uri cyangwa se umunsi mwiza biraterwa ari ryari ufunguriye iki kiganiro ukireba. Robert Sympathique uraho neza? Yego ndaho meze neza cyane nta kibazo Sam nawe umeze neza? Nanjye meze neza. Yego ndashima Imana cyane. Ndashima Imana kandi ndashima n'abantu Imana ikoresheje. Hari abantu bajya bavuga ngo yego iriya ndirimbo y'impara bita Bonane wamenye ukuntu itangira kantu gato kayitangira mu magambo bavuga mu magambo agatero ka mbere gatangirwa n'ayo magambo none dore umwaka urashize kurekeraho ntako nashakaga iyo uri kubyumva babiririmba none dore umwaka urashize kandi none uratashye iyo ubyumvishe wumva ari umwaka cyangwa n'umwako ukurikije ibyo wumvisha amatwi yawe bo bitewe n'icyo ushaka kumva ubwo wakumva iki ushobora kumva umwaka cyangwa umwako we wahitamo bitewe n'icyo ushaka kumva kuko ngo nanone dore umwaka urashize kandi none uratashye nyine ibyo birasanzwe mu mvugo hari amagambo ushobora guhuza urabona ijambo rya nyuma rirangizwa n'inyajwi n'irikurikiyeho rigatangizwa n'inyajwi imwe imirindi mu ruririmbo rero imwe igomba kumirwa n'indi ariko reka tuvuge ko abantu bajya bumva ko ari umwaka rwose ntabone ni umwaka ariko uzi kukubwira ngo umwaka urashize undi uraje bagahita banakumvisha n'uburyo n'uwundi uje ubwo ni bya biri bavuga ngo agahinda gashira kandi kageze ibagara niko ubundi babivuga mu kinyarwanda. Yego turagarutse tujye kugana ariko mbere gato reka manze nibutsa abantu dore kamanze ndangire hari umukire wambwiye ngo nge ndangira abantu be n'akabantu bamugana ari abantu bajya bakunda sauna na massage bagiye ku Gisozi hano Birtoire rwose hari sauna nziza hari na massage ubundi hari ibyo bita ngo kota bamara kota bakakumasa cyangwa se bamara kota ukitahira biraterwa nuko bimeze nimba ufite amavunane nimba ufite umunaniro ukabije uratugana hano Birtoire uraza guhamagara kuri nimero yanjye nkurangire kugira ngo byorohe neza uramamagara kuri nimero yanjye iri munsi y'ibiganiro uri nkurangira ahantu hotera ku Gisozi heza cyane kandi hagezweho. Semparika twinjire mu makuru yacu. Yego na makuru tugiye n'ubundi kubagezaho nkuko tuba twayabateguriye na makuru ari bijyanye n'intambara iri kubera mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kwinjira ubwo ndi turi butinze abantu cyane tunyura ku ruhande turaza kwinjira tubanze twinjirire fese ku bitero by'ingabo z'u Burundi ni bitero bikomeye cyane ariko AFC M23 iso itangaza ivuga ko ari ibitero biri kwibasira ubuzima bw'abasivile biri bimwe mu byaha mu bigize intambara aho M23 yaso itangazo rwose yereka imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu ko ifite kugira ikintu ikora ku ngabo z'u Burundi cyane cyane ziri kwica abaturage zikoresheje drones zikoresheje indege z'intambara za Sukhoi ndetse n'imbunda zikomeye cyane. Ibi bitero by'u Burundi rero bibaye mu bice bya za Minembwe. Reka twibaze Sympathique aba aricyo kintu twinjiriraho. Ibi bitero by'u Burundi bije nyuma y'uko AFC M23 ifunze bo ntabwo ari bwo bije ko n'ubundi Burundi bwari busanzwe abanyamurenge bari basanzwe bataka urabizi ko abarundi bigeze babafunga bamera nk'aba bafunge inzira zo kujya guhaha bamera nk'ababa gose mbese ubuzima bw'abanyamurenge bari hariya bahereye mbere n'ubundi
AFCM Ventura itari yafata Uvira bavuga ko barembejwe cyane n'ingabo z'u Burundi rwose kandi bafite gutabarwa. Uyu munsi rero nibwo izi ngabo z'u Burundi twe twari tuzi ko AFCM Ventura kuva ifashe Uvira nta tuzongera kumva ibitero by'u Burundi. Izi ngabo z'u Burundi abantu bibuke ko AFCM Ventura igifata Uvira ingabo zasubiye i Burundi yego ni zari zirimo zirinze Uvira hafi aho ngaho, kandi twibuke ko ingabo z'u Burundi zari zaragiye zigera no mu majyaruguru y'u Rwanda. Yego geragaje ubundi mwarabyumvishe His Excellency abivugaho ubwo yahamagaye perezida w'u Burundi Ndayishima amubwira ati kuki ndi kubona ingabo zawe zizamuka zijya mu majyaruguru igihugu cyanjye bimeze bite. yego Izi ngabo z'u Burundi AFCM Ventura imaze gufata Uvira yasohoye itangazo abantu bumvishe biri ngoma avuga ati muze n'imbunda zanyu mwambuka mujyi wanyu nta kintu na kimwe turi bubatware. U Burundi bwari bwarohereje hafi ibihumbi 20 birenga by'abasirikare. Ibi bihumbi ntago nibaza ko byose byaba byaratashye byarasubiye mu Burundi. Aba bantu bari kurasaba abanyamurenge, aba bantu bari kurasaba aba bakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, aba bantu bari kurasaba abasivile bakoresheje ibitero bikomeye by'indege. yego ni abarundi basigaye muri Kongo gute? mbere na mbere ikigomba kumenya abarundi bakubwira ko bari hariya mu buryo bwa bilateral agreements. Uburyo bwa bilateral agreements bisobanuye ngo ni uburyo baziranyeho na leta ya Kinshasa. Urumva aho kibereye ikibazo? Yego. Ubwo buryo rero baziranyeho na leta ya Kinshasa ariko baranabisobanuye. Jondi barutse kubitangaza, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yarabitangaje. Edouard Bizimana yavuze ko ingabo z'u Burundi zitazava muri Kongo atari Kongo ibivuze. Ngo nta gihugu na kimwe kizasaba ingabo z'u Burundi kuva muri Kongo ngo atari Kongo ivuze iti ingabo z'u Burundi nizitahe. Bisobanuye ngo ukuri guhari ni kumwe. Igihe cyose abantu batarabona itangazo officiel, itangazo ryemewe rivuye mu nzego z'ubuyobozi za Kongo Kinshasa, rivuga ko ingabo z'u Burundi manda yazo irangiye ku butaka bwa Kongo, abantu ntibazigera bizera ko ingabo z'u Burundi zavuye ku butaka bwa Kongo. Iziri gutaha mumenye ko hari abari bararambiwe ruriya rugamba, hari abari bari hafi ya boda, hari abari barakubiwe mu KO bagomba bakoreka bakitahira nta kundi byagenda, hari n'abandi bavuze batereka tumanuke no mu misozi twaturimo dutahe. Ariko kubw'ubushake bwa leta y'u Burundi ntabwo leta y'u Burundi iracyura ingabo zayo. Ako kantu kumvikane neza. Leta y'u Burundi iracyafite ingabo mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu nako leta y'u Burundi ifite ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igihe mbisubiremo, izi ngabo ziri gukora iki? Ziri kurwana. Abantu rero bikuremo ko Burundi bwatsinzwe muri iyi ntambara. Si iki Burundi se bwayitsinzwe? Ubwo Burundi ntukabare ko Burundi bwatsinzwe iyi ntambara, kandi iyi ntambara yatsinzwe na Kongo nubwo yafatanyaga n'u Burundi. Ese nibuka ko na Neva yabivuze ati kuba dutakaza ibice bazabibaze Kongo, bazabibaze Tshisekedi rwose ibyo abarundi wapi. Uri kubyumva? Ukuri guhari rero. Burundi bupretendinga nk'ubufasha rero. Ukuri guhari. Ingabo z'u Burundi ziracyahari. Ahubwo akabazo k'amatsiko. Zirashaka iki? Ingabo z'u Burundi waruzi ko ziri gukora jenoside. Waruzi ko ingabo z'u Burundi ziramutse zivuye muri uru rugamba nk'uko utekereza abantu babivuga, nk'uko tubivuga ngo ingabo z'u Burundi ziri gutaha. Attention, hari gutaha nkeya zijijisha, wasanga zimwe ziri kugenda izindi zininjira. Harya niba gifite agacano kabajyana muri Kongo ntibakabura. Baragoswe. Oya, banyuze muri Tanganyika. Baragoswe ariko banyuze muri Tanganyika. Tanganyika se ko n'ubundi ari hari ibuvira nyine. Ntacyo byabamarira, haba harafitwe. Ahubwo icyo nashaka kuvuga ku ngabo z'u Burundi. Ingabo z'u Burundi zivuye hariya, ubundi menace yabirangiye. Uri kunyumva neza? Ingabo z'u Burundi zivuye hariya menace yabirangiye. Ariko uziko naje no gusanga bamwe mu bantu bakoze ibyaha by'intambara bikomeye muri iyi ntuza. Ingabo z'u Burundi zirimo. Ntabwo zaburamo. Uziko izi ngabo z'u Burundi impamvu Kongo hori kubitwe nanatsindwa, ingabo z'u Burundi zimenya zitajya zirwana. Oya, sinuvuga kutarwana, ahubwo ziri no mu bagira uruhare mu kugaba ibitero
mu baturage. nibyo ndi kukubwira kuko nubikurikira uzasanga izi ngabo z'u Burundi nizo zigaba ibitero buri munsi muri eneo z'abaturage. Buriya hari ikintu abantu badatindaho. Buriya abanyamurenge bacitsemo ibice. Turi kumwe? Yego. Abanyamurenge bacitsemo ibice. Hari abanyamurenge bari ku ruhande rw'u Burundi. Ubwo ni n'abandi bari kwa Tshisekedi. Hari n'abandi bumva u Rwanda. Noneho abari ku ruhande rw'u Burundi bagambanira bumva u Rwanda. Urabyumva ukuntu bimeze nabi? Urumva ukuntu bimeze nabi? Bisobanuye ngo buriya u Burundi nubwo iyi ntambara bavuga ngo bwagiye gutabara Kongo. U Burundi hariya bufite intambara buri kuharwana. Ahubwo turaza kubihuza na bya bindi ejo twakoze mu kiganiro turi kuvuga ko mu Burundi baracyagendera ku kintu cy'amoko. Ibyo ni ibintu byabo, ni nabo promoter b'ibintu by'amoko hano muri aka karere, nibo ba mbere. Haracyari ikintu bita ingengabitekerezo. Yego. Kuko nunareba u Burundi nibwo buri kujyana amoko muri iyi ntambara. We nibo babizana imbere, bazana bino bya ngo ampire y'Imatutsi, bakaza bishyira imbere bavuga ati tugomba kuyirwanya n'ibiki. Icyo nashaka kubwira ngo Abarwanda fone barashwe aho batuye muri za Sud Kivu, ukumva ngo abanyamurenge barashwe inshuro nyinshi, uzumva bari gutaka bavuga ati u Burundi. We umva igitangaje. Iyo u Rwanda ruri kuvuga mu bibazo bihari rukavuga ku mfu z'abaturage b'abanyamurenge bakomeje kwicwa. Abantu abakongomani n'abarundi bahita bavuga ngo ngibyo se bibareba hiki, ngo abanyamurenge se ngo n'abanyarwanda. Donc kubera ko abanyamurenge atari abanyarwanda, ntihagire umuntu ubavugira, leta yabo ibice ifatanye na leta y'u Burundi babice, ntihagire umuntu uvuga ngo nuvuga se utangiye kubavugira ngo kubera iki, ahubwo se muri kubicira iki. Ikibazo cya mbere ni muri kubicira iki, ntabwo ikibazo ari uje kubatabaraje kubatabarira iki, ikibazo ni uje kubicira iki. Umva impamvu y'ingabo z'u Burundi muri ya misozi impamvu zitahava. U Burundi bwo buvuye hariya intambara menace yabimeze nk'iri kurangira. Nuvuga ngo u Burundi bwaba bugaragaye nk'ubutsinzwe ndetse bugahita butuma na Kongo itsindwa. Bisobanuye ko bo bizeye ko hari indi mirwano igiye kuza gukurikira kuko bategereje renfort. Wowe narakubwiye umudepite warahiye ngo nteze ubuzima bwanjye. Mbahaye ibyumweru 3. Uvira izaba yagarutse, izaba yakuwemo. Bivuze ngo nk'umudepite wo muri IDPS kandi ni depite national si na depite provincial kandi ari muri IDPS, hari amakuru afite, icyo ugomba kukimenya. Bisobanuye rero ngo abarundi nibo bashyira imbaraga nyinshi hariya, badahari na leta ya Kinshasa ntabwo yakwirirwiza. Bisobanuye rero ngo kuguma hariya ku ngabo z'u Burundi zihari muri bwa buryo bw'ibitero batekereza bishobora kuzagabwa mu minsi iri imbere. Urumva rero ko ingabo z'u Burundi hariya ziracyahari kandi zikomeza zirebeshwa ijisho. Dore rero ikibazo gihari. U Burundi bwararize ngo bwararashwe, ngo baburasheho ngo n'ibindi biragenda babeshya muri UN ho baranavuze ngo ababarashe bari bahagaze ku butaka bw'u Rwanda. I don't care. U Burundi burashaka gukomeza gushomboza intambara, kuko nibirenga hariya ku mupaka w'u Burundi AFC zabiri kwikomereza ya firete yo kuvuga ngo u Rwanda ngo n'igihugu cy'u Burundi ngo kigize gute ngo kirabigira generalize, bizaba birangiye. U Burundi bwo burifuza ko hariya hagwa mu kintu cy'intambara, kuko bwo gahunda yabwo ni ukugira intambara generalize. Niho gukubitwa kwabo kutazagaragara cyane, niho guhonderwa kwabo kutagaragara kubera yuko bakwiyambaza abandi bantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niyo target rero y'igihugu cy'u Burundi, ariko se yo izabahira nayo ntizarya. N'ikimenyimenyi u Burundi nibukomeza kwiyangaja muri iyi ntambara, bukarasaho budakwiye kuba burasa, bugakora ibikorwa bidakwiye kuba bikorwa, kandi ibyo bikorwa bikaba biri guturuka ku butaka bw'u Burundi, mwitegure neza ko ibitero ku butaka bw'u Burundi bizahagera. Ntimutekereze ngo kora mwagiye mu gakangata muri UN ngo twebwe ngo ibya mbere ngo turabyemeye, ngo ariko ngo ntihagira ibindi bizaza, ngo twebwe ngo ntabwo tuzabyemera. Muzirwanaho bigaragara. Wibuke ko bajya kuraswaho, hari ibitero byari biri kuva ku butaka bw'u Burundi mu Cibitoki biri kugwa ku butaka Kamanyora muri AFC M23, ariko bo ntibavuze ko bari kurasa muri Kamanyora kuri AFC M23, ahubwo bavuze ko ngo barashwe n'u Rwanda. Bira nabyo rwose ibintu bitagira icyo bigufasha. Tugeze kuri bira bintu wabonye si bimwe byavugiye muri UN Security Council, wabonye ukuntu abantu bahiye barashamaduka ngo leta zunze ubumwe zavuze ibi. Ninde wigeze ubona avuga ku bintu Ubushinwa bwavuze? Ese ibyo Ubushinwa bwavuze urabizi?
Ubushinwa bwo nk'igihugu gifite Ubushinwa bwo gicukura amabuye menshi mu Ubushinwa bwo bwasabye ko uri kumva icyo Ubushinwa bwasabye Ubushinwa bwasabye ko ibiganiro bya Doha bigomba gukomeza vuba cyane vuba uko akunda Amerika yagiye ivuga ko akundi Ubushinwa bwo bwaje au contraire y'ibyo Amerika yavuze. Amerika yatangira ngo u Rwanda igira gutya ngo rugira gutya ngo abasirikare byo byindi byose Amerika yavuze. Ubushinwa bwo bwaje buvuga botoya. Niyo mpamvu wabonye nyine bo bari abantu baba pro-Tshisekedi bo ku ruhande rwa Kinshasa bo baje bavuga ngo ibyo Amerika yavuze gusa. Ko mutazanye iby'Uburusiya bwavuze, ko mutazanye iby'Ubushinwa bwavuze, ko mutagiye muzana n'ibyo abandi bavuze. Bivuze ngo uwavuze mu nyungu za Kongo muri iriya nama ya UN Security Council na Amerika yonyine. Ariko Amerika ni nacyo yumvikana mu hari. Papa droit de veto uzi cyari cyo. Ubushinwa nabwo bwavuze rero. Buravuga buti ibiganiro hagati ya nimureke hagati y'u Rwanda na Kongo ibyo ngibyo twebwe nonaha sibyo dushyizeho umutima. Twebwe nk'igihugu cy'Ubushinwa ibyo tureba ni ibiganiro biri hagati ya AFC na leta ya Kinshasa. Ibyo biganiro bigomba gukomeza bikaba ngo kuko igisubizo cy'ibibazo biri muri Kongo nonaha turi kubibona ko igisubizo kizava mu biganiro biri hagati ya AFC M23 ndetse na leta ya Kinshasa. Abandi se niko babibona cyangwa babibona muri Amerika? Abandi bande abo Barundi nabo bakongomani babona ibisubizo cy'ibibazo biri hariya muri Amerika. Ubushinwa rero bwo bwavuze kwa kundi bari gushaka gutesha agaciro. Wibuke ko bufite gucukura hariya 70-80% y'amabuye y'agaciro hariya. Niyo bafite. Bavuze rero ngo ibiganiro bya AFC na leta ya Kinshasa bigomba gukomeza kandi bikarangira neza nibyo bizatanga igisubizo. Kuki ibyo bintu nta uri kubivuga harangira n'abati leta ya Kinshasa nigerageze ikora igishoboka cyose iti cyambere ku rugamba barakubitwa mu buryo bwose bagakubitwa nibica rero baganire na AFC M23 ibintu birangire. Nari ndi kwibaza impamvu bakongomani bavumye Ubushinwa ku ijambo bwavuze muri UN Security Council. Nuko Ubushinwa bwavuze ko ibiganiro hagati ya AFC M23 na leta ya Kinshasa ukuntu ngo bizaba bimeze ngo bari kugaba ibitero ngo bameze neza abarundi sha. Ariko ngo Burundi buri gukora Riyoge keretse ari Riyoge yo kujya kwica imikeke muri Tanganyika. Aya Burundi buri gukora Riyoge. We narakubwiye ngo ikosa Uburundi butakora. Uburundi uretse no gutekereza gutera igihugu Uburundi nona AFC M23 ituje ntabwo Burundi bwayitera. AFC M23 biravugwa ko ikosa rya mbere ribaho yakoze. Nakubwo biri gushyira ku Rwanda. Ati u Rwanda nta kibazo rwose wenda ibiganiro byari no gukomeza ibintu bikanyura mu nzira byari by'ibiganiro ariko ikosa u Rwanda rwakoze no gufata Uvira. Ni ryo kosa u Rwanda rwakoze no gufata Uvira. Sawa. Ubuse na Uvira iri kubuye butaka. Ngo niho hantu iriya ntambara igiye gushyirwaho igiye gwita ipfundikirira. Akosha wabihoreye. Ahubwo se uzi ukuntu bazaceceka batanavuze. Nirenga hariya uzongera nibigerera za Karemi. Uzongere wumve ibyo wenda uri kumbwira nabyemera kuko na mbere uzongere wumve intambara igitangira AFC M23 kiriza bunagana na amagambo yavuzwe bayaga bavuga ngo M23 ngo irangirira Goma ngo yigerageje gufata Goma ngo ubwo nibirangirira kwisi yose itehaguruka Sam Goma barayifata ntegereza ko uko biri bugende ahubwo mu gihe turi gutegereza kuvuga ngo AFC M23 bagiye kwirangiza numva ngabo ngo bamanutse Kavumu bayicakiye ndavuga mpaye numva bagiye Bukavu bayifashe ndavuga noneho se ko bavugaga ko nifata Goma noneho bazahita bayigira umuyonga none bakaba bageze piri noneho rero basize hagahigo kuko ikosa rya mbere bakoze ari ugufata Uvira. Ubu tugiye kureba ibigiye kuba cyangwa se tuzategereza mpaka bavuze ati none ikosa rya nyuma no gufata Kinshasa. Ubu ngubu reka nkubwire ntugire ngo hari undi nabira byose uri kumva hari bya Uvira ngo Uvira se Uvira mu byukuri hari iki kiruta kiri Goma ku ruhande rwa Kongo. Oya Uvira no gufunga amayira y'umwanzi. No kuvuga ngo Uvira abayifite ikibazo no Burundi kubera yuko gufatwa kwa Uvira no gufunga ubuzima bw'igihugu cy'u Burundi. Setu indurure zose uri kubona zivuga ziri kuvuzwa n'u Burundi ntaho butari kuvuga ntacyo butari gukora. Ese bako Burundi bwarakaye. Urabona buri gukora iki? Kwa turi kumva ko byibuze ikintu gishobora gufasha u Burundi ari uguca bugufi.
ndagira nkubwize ukuri ko kandi uri kubona Uburundi bwishingikirije iki? Nimba Uburundi bubona AFC M23 yarabafungiye umupaka, abantu bareba kure bavugaga ati Uburundi wenda perezida w'u Burundi nta mwanzo waraho muri politike nk'uko tujya tubivuga buri gihe, buraca bugufi buvugane na AFC M23, ubuhahirane nk'uko n'ibindi bihugu bihana imbibi n'ibice AFC M23 igenzura bimeze, ubuzima bw'abaturage bukomeze, yego ibintu bigende neza cyane. None njyewe nimba ibitero by'u Burundi biri gukomeza kujya kurasa muri eno z'abaturage, yego u Burundi bwishingikirije iki? Nimba bwumva ko nta zindi mbaraga, nyamara abarundi bafite ikintu bizeye. ngaho reka nkubwire Abarundi bizeye ikintu bita support ikomeye cyane. yego bo iyo support si support yo kurwana, so hari ikibazo se, si ukurwana se, Abarundi bafite umubiri iki? ni ukurwana noneho akagira utsinda akagira n'utsindwa. Reka nkubwire ntabwo Burundi buzarwana, biri uri kubona Burundi kugeza uyu munota, umbwira iminsi ishize kuva ku itariki ya 9 urebe habaye ryari yatugize ku itariki. Warumva ijambo rya Prime Niyongabo, umugabo w'ingabo z'u Burundi? Afite iki cyo kuvuga se? Warumva ijambo rya Ndayishimiye rivuga kuri iki kibazo cyabaye nka Ndayishimiye? Ejo yari yakoze concert, wari wumva yakoresheje igitaramo yatumiyemo n'abaka miliyoni. byihorere umva nawe ibyo yiberemo wari wumva ijambo rya Baratuza Gaspard, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi? Uramuheruka? Afite iki cyo kuvuga se? Rero biriya byose turadutera uri kumva kamwe kamwe. Bo hari n'intambara iri kurwanirwa mu bitangazamakuru, ibyo nabyo mubimenye, ariko Burundi nta mbaraga bugifite. Erega Uvira already libere, Burundi nta mbaraga. ubu noneho abaturage bo muri Uvira uzi ibyishimo bafite, bari guserebura ngo igihe cyari gishize barakupiwe umuriro batagira umuriro w'amashanyarazi, AFC yamaze kurekura umuriro w'amashanyarazi muri Uvira hari kwaka ngo ba. Ariko simpa. Icyo ni kimwe cya Patrick Bois, guverineri wa Sud Kivu, agiye kubwira isi yose uburyo ubuzima buhagaze hariya muri Uvira na Sud Kivu muri rusange. Ariko ubu naho habaye ni ubwo hahise habaye ni guverineri mubuze, ngaho mubuze ni uri gushyiraho ituze mugere muri cyo mugere muri ofisi ya polisi barimo bayuriye. Ndi kubona abahungu bayihagazemo hejuru akoro hariya harakorera nka chef arakorera etat major yo hariya muri Sud Kivu, nigomba guhita ijyara kuko Bukavu niho hari ibiro yego ya guverineri byo bimeze neza. Yego urabyumva, harabazashaka nk'ikigo gikoreramo ibyo byose. Rero by'ingabo z'u Burundi ku bitero byazo, we ceceka dutegereze. Gusa ngewe ijambo Burundi bwavugiye muri UN rirampamereza ko Burundi bwababajwe n'ibitero bwarashwe, ahubwo bufite icyo bwizeye, kandi bwarangiza gunatangaza ko butazihanganira ibindi bitero. Bivuze ngo kiriya cyabaye bwo cyo u Burundi bwamaze kukihanganira, nta nicyo kugikoraho. Ahubwo Burundi bufite ikibazo ku bindi bitero bizaza, kandi bizaza byagenze bite. Uburundi ntibushidikanye kuko ibindi bitero byaza rwose, Uburundi ntibubishidikanye, ahubwo bizaza habaye iki? Bizaza none nyine Uburundi bwijanditse bwongeye gukora icyo budakwiye kuba bukora, nibwongera kubikora nanone ibitero bizaza rwose, gukangata byo bivemo, nibakora ibitemewe bazaraswaho, ibindi bizaca imana. Reka ngaruke ku kintu cyitwa igihugu kitari ready kwirinda. Niba hari igihugu kitari ready kwirinda, ni kirire kihanagure. Turi kumwe? Tekereza ko, ndagira ngo ubyumve neza, tekereza ko Abarundi n'Abakongomani bari ku ruhande rwa Tshisekedi bamaze kumva kiriya kiganiro cya UN Security Council na biriya Amerika yavuze. Tekereza ko none habicaranye icyizere kivuga ngo uburyo Amerika yagabye ibitero muri Iran, ngo nibwo buryo ngo Amerika igiye kuza kugaba ibitero hehe, ngo mu Rwanda sha. Uzi ikintu gihari, ngo mu Rwanda sha. Uzi ikintu gihari, iyo ufite icyo ufite. Hari ibintu byabagaho muri slaves, mu bihe bya slaves, by'ubucakara. Abazungu barazaga bagaha nkambo, ubu reka tubare nka mudugudu, abariko ari abashefu
yego bakamuha nka rinete akabaha abantu nk'abagabo nka 20 cyangwa 50 yego cyangwa bakamuha kamiriwari cyangwa bakamuha akagofero cyangwa sentire utuntu nk'utwarebaga bagati turi aho ngaho two kumwica mu mutwe nta mafaranga yabaga ariho ngo hakore exchange bagiraga ibyo bagukeneraho bakagira icyo baguha yego hari n'ibindi byumva bita hari commerce hari commerce triangulaire yego hari ubwoko bwa commerce bita bata ni bwa buryo uzana ibijumba biriya bya exchange yego umuntu akaguha amateke ibijumba urampereza ifu umunyu umpereze umuceri like that bien contre le bien bivuga ngo byari ibintu nyine biguranwa ibindi kuko bwari bwo bucuruzi buro amafaranga ntabwo yarari yego le marchandise contre le marchandise noneho ubu ngubu iyo mbonye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nkuko wari bivuze ibyo buryo wari uvuze ko buriya ikintu cya mbere kigufasha mu ntambaro yatewe nubwo wagira izo support wowe ubwawe uhagaze ute wowe ubwawe umeze ute yego Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho turaza kubyinjira tubisobanure no mu ijambo wenda mu kanya rya Tshisekedi yarayagejeje agiranye inama n'urubyiruko turaza kubyinjiramo ariko wowe ubwawe nk'igihugu nka Kongo Tshisekedi wubwe yaratewe agiterwa we aza ikibazo igihugu cye gifite yego arabizi ko afite igisirikare kiri weak kandi ntabwo immediate agiye guhita cyubakiraho muri urwo rugamba yego kuko kubaka igisirikare ni ibintu bimara imyaka ugomba kubyuza bifata igihe ntabwo subukena gatenesi runaka akavuga ati na heri ni nko gukora equipe ugahera mu tudemi ba juniors abana bazamuka neza bo mu tudemi ndene ukavuga ati nubatse equipe ikomeye igisirikare rero cya Kongo cyangiritse kera kubwa ba Mobutu ashyiraho ziriya za ntuza za Debrievu nimba naguhaye imbunda byibuza ngivuge ngo twebwe twa defendinze akantu gatoya dushoboye kwegezayo aduyi twenyine wenda na santimetero zingahe reka tujye twazana umurundi reka tuzane FDLR reka tuzane abo bacanshuro cyangwa abo muri SADC noneho badufashe kwisubiza ibice binini kuko twe turi kubona ko turi kwisubiza gato ariko nitwongera imbaraga birakunda aho re byapfiriye niho hantu Tshisekedi we umunsi wa mbere aterwa gahita yumva ko agiye gukoresha ikintu bita amabuye y'agaciro igihugu we Sam umva mbaza ibintu birababaje nubwo hari gihe tujya tubivuga abantu bagira wowe already uri mu ntambaro imaze nk'imyaka 4 muri iyo myaka 4 abasirikare bari ku rugamba rwawe bari kukurwanira barimo kwiga amafoto agasohoka barimo gufata amasomo y'uko bagomba gukoresha n'ibikoresho by'ikoranabuhanga donc wowe intambara ntiwayiteguye ndiwiteguye abasirikare bawe nabo ubwabo ndibateguye we warangiza ukishora mu ntambara ubundi bacira muwami bajya gutangiza iyi ntambara u Rwanda ruri muri Cogam ruri gutegura Cogam ubundi intambara yatangiye Kongo ishaka kuburiza mu Cogam tubizi neza yego bano bantu n'ubugome bari bafite umutima mubi kandi perezida aretse kubivuga Kagame ibi bintu muri yose muri kubona birimo ubugome n'ubugambanyi ubundi bacira mwamuna yarwanaga alongside na Omega ego wo muri FDL reka tujye dufasha abantu kumva ibi bintu yego no kuvuga ngo ubugome n'ubugambanyi buri muri iyi ntambara ni ibintu mu by'ukuri buse abantu baravuga ko abanyamurenge bicwa nta muntu n'umwe yego nta muntu n'umwe ushaka kubimenya wabonye ibintu Martin Ngoga yababwije ubundi atari ko nuko nguko abantu bicaye muri iyi nzu twicayemo n'ubundi hano mu 1994 bavuga ko mu Rwanda ari kuba genocide muricara murabyihorera ntihagira umwanzuro ufatwa birarangira genocide iraho abatutsi baricwa miliyoni y'abaturage irapfa mu minsi 100 kuki tuza hano nanone tukavuga ngo abanyamurenge baricwa
ibintu ntibigire. reba nk'iri tangazo AFCM Ventura yasohoye muri mugoroba iri kuvuga ati imiryango mpuzamahanga ishinzwe uburenganzira bwa muntu abagore n'abana bari kwicwa yego mu ntambara Uburundi buri gukoresha indege ibyo ntabwo communauté internationale ishaka kubireba ntabwo bashaka kureba ibitero byo ku ruhande rwa Kinshasa yego nyine nibyo nakubwiraga propaganda ntibashaka kureba ko hari impande ebyiri zihanganye sibyo ntibashaka kwiyumvisha ko AFC rasa na coalition ya FARDC n'abarundi karasa na FDLR ibyo ntibashaka kubikozwa bisobanuye ngo this war is not fair nubango nta nubwo abantu bari bashaka kureba ku mpande zombi niyo mpamvu nyine they have to be beaten accordingly none se sempa ibintu nta kuri kubiri ejo bundi igoma ifatwa u Rwanda ntago rweretse amahanga ko hari imbunda zarashe ku Rwanda zikangiza ibikorwa remezo zikanica abaturage yego ntihari kumanywa se ibyo bintu hari n'akantu gato bigeze babikotingaho byibuza mu nama zose zigeze ziba uziko bicara no muri ayo manama ahubwo bakabaza ati ubundi iyo FDLR muvuga igamaze kugaba ibitero bingaye ku Rwanda ibigaba bintu baba bameze nk'abantu bari gukina nabyo dore igihari aba bantu bagize umugambi mubisha ku Rwanda barawutegura bawushyira mu bikorwa noneho Sam umva ikibabaje mbere yuko uwo mugambi mubisha ba Tshisekedi n'abandi yishimiye bateguraga ku Rwanda mbere yuko bawushyira mu bikorwa babanje kubyidoga n'umuntu Tshisekedi yabanje kuvuga ngo arahamagarira urubyiruko rw'u Rwanda ngo ashaka kubohora abanyarwanda ubundi ahamagarira abantu bose bumva ko bashaka gufatanya Fesa ahereye kuri FDLR kandi yabishyize mu bikorwa yego yakiriye Bagasana yakiriye Nahimana yakiriye Kayumba yakiriye Jean-Luc Mungu wa Habyarimana yakiriye nabande donc bukeye kabiri ndayishimiye nawe ajya muri Kongo hane Tshisekedi abivugira nawe ati rwose abashaka gucenjinga regime ubuyobozi bwo mu Rwanda turi tayari kubafasha donc barabiteguye uziko ariyo yangenga bitekerezo kandi ibintu duhora tubivuga yangenga bitekerezo yayo niyo kuvuga ngo ejo niko turi kubivuga Burundi bukiri kugendera kuri yangenga bitekerezo kuvuga ngo abahutu ngaba n'abatutsi ibyo bigahita bihura na FDLR iri hariya yo noneho bo banayonse bayimaranye imyaka myinshi cyane bagifite wa mugambi FDLR irwana ihora irwana ngo izaza gufata u Rwanda izaza gukora u Rwanda abantu bibuke irwanira gukomeza kwica abantu no kuza gukuraho ubutegetsi umva nkubwira ko ndiwumva ibyo byose batekereza nuko nguko bashakaga no kubikora niyo coalition yose bari bagize bafite uwo mugambi mubisha ku Rwanda papa uzi kuri guhari Uburundi niyo bwarira amaraso iyo Kongo niyo yarira amaraso nona icyo u Rwanda rwakora nona icyo u Rwanda rwakora ruri kwirwanaho deja niba nazubara u Rwanda ruzirwanaho neza erega the aim y'iyi ntambara abantu banabyumve neza umugambi wabo bawutegure bya gisirikare bigaragare ntabwo aba bantu bose bari kurwana babivuga baje gufasha Tshisekedi muri uru rugamba bamufashe kisa nyine ntabwo aim cyangwa se intego yego yari M23 nta na rimwe intego yigeze wenda nibyo bashatse kukuzana none Tshisekedi avuga ngo ni supplétif uzi icyo yavugaga yashaka kuvuga ngo ni coquille vide pante yashaka kuvuga ngo ndibaho habaho u Rwanda bisobanuye ngo no kubarwanya ntacyo bimaze uwashaka kubarwanya ni namamba ajya kuvuga ngo no mu biganiro sinzicarana nabo ngo nzicarana na boss wabo ngo ari we Paul Kagame ari we Rwanda ni nayo mpamvu bo bashakaga kwerekana ko ngo bashaka kurwanya M23 ariko bashaka kugaba ibitero ku Rwanda kuko bari bazi ko nibagaba ibitero ku Rwanda Rwanda rukaraswa icyo kintu cyitwa M23 nikiri buze kubaho naso kireta kirangira ubwo yashize ndigoma nagiye muri office z'umwe mu bayobozi muri AFCM M23 anshushanyiriza ukuntu bari barapanze urugamba rwo gutera u Rwanda
iriya koalisiyo yose FDL bari bayisize imbere mwebwe muratashye yego mufite motifu y'uko ari abana bagiye mu rugo birengagiza ko ari abana b'ibirara. Aho hantu hose bari bagiye bapanga FDL iri imbere, FARDC iri ku ruhande, Wazalendo, Uburundi, South Africa, Tanzania n'abacancuro bose bari ku murongo. Hari ahantu igoma bari bararunze ibikoresho byibuza bafite kuzakoresha amezi 6 nta support. Ibyo bintu cyakoze nakunze hari speech Excellency yigeze atanga navuga ngo the aim was not FCM23, but the aim was Rwanda. But go ask them what happened. What happened? Let me tell you something. Abantu izuba riva urabona ko isi yose yabyihoreye idashaka kubyumva. Izuba riva badekaraye intambara ku Rwanda. Sibyo? Hako bayidekaraye. None igitangaje intambara badekaraye ku Rwanda, u Rwanda ndiri ruri no kuyirwana sha. Ahubwo bari kwiriza bavuga ngo u Rwanda rwabarashe. Why? Abantu bahagaze mu baturage bakavuga ati abantu twe turabakubita turabakuraho bagakora amanama birangiye bite karibo bari kurira. Bivuze ngo bari gufesinga ingaruka z'amagambo bagiye bavuga n'ibikorwa bakoze. Icyo bisobanuye rero u Rwanda ngewe nzi. U Rwanda ngewe nzi. Si igihugu ushobora kubwira ngo turahangana uri ikindi gihugu cyangwa se tugiye guhangana ngo bivugisha umunwa ngo ubwire u Rwanda ngo tugiye guhangana. Ugiye kubivuga nkuriya munyepolitike wo muri Afrika y'Epfo. We noneho nimba ruko ingabo za South Africa ziyumva nko hari cyo gisirikare gikomeye muri Afrika, bari giant, bari very strong, haba muri financially, haba ku biki byose. Ntabwo n'ubu ngo bumva ukuntu ngo agahugu nk'u Rwanda kabakubise. Umva mubwire none Marema ari kubihindura muri speech ye na Burayi numva ari afite ikiganiro cyo kusobanura. He is such a stupid man. Very stupid. Ari kumvikanisha ukuntu ngo no ngo isinoti Rwanda ntabwo ari u Rwanda. Ngo uko abasirikare bacu baratojwe ntabwo ari u Rwanda. Impamvu ngo u Rwanda ngo tutanagiye ngo turufate guteye u Rwanda ngo buteye ibihugu bikomeye. Iki kintu bari kwitwaza ubwo nibyo abarundi bajya babivuga. Tekereza ko nanone bakivuga ngo abase hari imvugo nakuze numva Perezida Paul Kagame akunda kugarukaho. Iyo ngo ruratera ntiruterwayo twayisomye no muri kwabo. Ni yabami ariko ibivuga ngo u Rwanda ngo u Rwanda mureba uru Rwanda rwacu na gahugu gato. Twebwe nta nantu tugiraho kurwanira. Iki gihugu cyacu rwose ntabwo wakirwaniramo. None ndibaza iyo umuyobozi w'igihugu atanze message avuga ngo iki gihugu cyacu ni gitoya, ntabwo wakirwaniramo ngo bishoboke. Si Kinyarwanda bavuze. None se ayo magambo bavuze mu by'ukuri asobanuye ibyo bintu wumvise? We aravuga ati u Rwanda nta gahugu gato, nta ntuwo kurwanira gafite. Yavuze ibyo mpamvu hari ingamba z'ubwirinzi. Si Kinyarwanda yabivuze nawe nibyo wumva. Akareka ni binini. Biratangaje kubona umuntu yewe igihugu mu kanwa ke aza akabwira abantu ati twebwe dufite agahugu gato. N'abaturage ntidufite aho kubatuza. None se ubwo twabona ikibuga cyo kurwaniramo. Warangiza ako gahugu ugashaka kugatera. Wajya kugatera. Iyo ntambara ukayitangirira mu itangazamakuru. Ukayitangirira ariko se mu itangazamakuru kaza ukahagarara imbere ya kamera ukatura ati uzahagarara hano mbakubite. Ukatura risasi moya ukatura papa nimba waratuye uvuga ko ugiye kubita u Rwanda ndetse ugakuraho n'ubutegetsi bw'u Rwanda ukabyatura isi yose ikabyumva. Yo rubanda rugira isoni nkeya. Yutangiye kwiza
ukagenda muri UN aho isi yose yateranye ukavuga ngo u Rwanda rwandashe, ubizi neza ko wahagaze imbere ya kamera ukavuga ngo ugiye kwifasha no gufasha abantu bose babishaka gukuraho ubutegetsi, warangiza ukavuga ati bwa butegetsi navuze ko nshaka gukuraho bwandashe, uba wumva ufite ubuhe bwenge? Bivuze ngo ibyo wavuze tu ne peux pas peser temo, uri umuntu udashobora nuko atabigerageje se, nuko atabikoze. Ngewe ikibazo mfite si icyo cyo kugerageza cyangwa kutagerageza, ikibazo mfite basi yahera kwigerageza akazavuga nyuma, ariko kuvuga mbere ko bizika intwaro yawe ari umunwa. Wowe wiyibagije abo abari abahungu be baba patriote yakoze babaza rendo bajya gutera bakifata selfie. Umva nkubwira akantu, barashaka gusobanukirwa u Rwanda neza nuko rwakwitwara. Papa, nuko bafite icyizere ko Amerika izazana za ndege zayo ngo radar zitabona, ya indi ihagurutse miliyari 2 z'idolari ziba zigiye yihagurutse miliyari 2 kwa kundi nyine ngo bazihagurukije muri Amerika zikajya muri Iran gusenya za Fodo. Kongo n'u Burundi niko bicaye bategereje ko Amerika ku manywa cyangwa nijoro mu gihe kitarenze ibyumweru 2-3 igiye kuzana za ntwaro zayo igahita bombarida ahantu hari AFCM23 ikabombarida n'u Rwanda bakica Perezida Kagame ngo byose bikaba birangiye. Nicyo kintu kiri nta ntibari no koza imbunda, nduzi ko imbunda zitegurwa bakazoza bakazizibura, nta nubwo bari kuzoza cyangwa bazizibure bitegura ko agize umwanzi batera bakwitabara. Bakarabye bariyogoshesha bambara utwenda twiza baguze ibiryo bari kurya bagurira amaboko niba amaboko apfanye yabo Amerika izazirwane. Nguhu urugero u Rwanda se rukora intwaro kirimbuzi. Nguhu urugero rw'ibyo bintu uvuze, inshuro nyinshi y'umuntu ari umuneke yaranze gukora, uhora wicaye wumva ko ushobora kuzagenda ugatora amafaranga menshi ugakira, uhora wicaye wumva ko nimba uri umusore uzashaka umukobwa cyangwa umugore wakoze amafaranga ye yego akayagugakira, wareba inzu y'abandi ukavuga uti nge w'inzu ni inyubaka nzongeraho na kane. Nta gitekerezo cy'uburyo ushobora gukura amaboko mu mufuka ngo ukore wagira mu gihe ugifite iyo myumvire yo kumva ko hari umuntu uzagufasha. Kandi ibi nabyo Kongo irabizi ko umwana yapfuye mu iterura, irabizi ko ikibazo cyayo atari ikibazo kije ubu ngubu, y'ubwayo irabizi neza ko ikibazo kiri mu bakongomani. Noneho reka mbwira akantu Sam, tekereza ko hari abantu batekereza ko uzagambanira u Rwanda ugatekereza kugirira nabi u Rwanda rukakumenya ngo rukakwihorera. Tekereza ko hari abantu ngo babwiye Perezida Paul Kagame bati no, u Rwanda murakomeye, u Rwanda mumeze neza, nta mpamvu yo kwirinda izo defensive measures muzikureho, u Rwanda mumeze neza, umutekano ni wose, ibintu bimeze. Mbega abantu batekereza bacuramye. Donc ni iki gitumye u Rwanda rumeze neza? Si umutekano, si izo ngamba zituma u Rwanda rwirinda. Noneho ngo mumeze neza ni muzikureho. Urumva n'u Burundi na Kongo bajya barira bavuga ngo ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. None se bari kurwana Igoma ntibarashe mu Rwanda, ejo bundi bari Sud Kivu ntibarashe mu Rwanda bikamirwa kwa kundi. None se mu magambo make ninde muntu ufite ubwenge utabona ko u Rwanda rwatewe, ko ahubwo ibanga rya Rwanda ruko rutera rudaterwa? Reka tugire icyo duhumuriza abantu. Ariko no kubafasha no kubibutsa kuko Perezida Paul Kagame ahora bivuga. Perezida Paul Kagame akubwira ko ikibi ku Rwanda kirwanyirizwaho kiri, ntabwo barindira ngo kigere ku Rwanda, kirwanyirizwaho kiri. Mu magambo make, bantu mwese mushobora kuba mudakunda u Rwanda mukurikiye iki kiganiro, make sure ko donc izere neza udashidikanya utajijinganya ko u Rwanda
nta na rimwe ntirutekereza nk'ibindi bihugu byose mujya mubona kuri Afurika. Nta na rimwe u Rwanda rushobora kubona amakuru y'uko ugambiriye ikibi ku Rwanda ngo u Rwanda rutegereze ngo kugira ngo batagira ngo tse cyangwa batagira ugira gute ngo dutegereze ngo babanze baturase ngo nibamara kuturasa then we shall fight back. yego Ahubwo se kuri gutegura ikibi ku Rwanda uwakurasa none ko n'undi wari witeguye uwakurasa waba ufite ubwo bushobozi ugakomeza ukirwanaho ko ari byo byiza. Wowe aho niho hari mu bya bisobanura nyine ko rudaterwa. ese abantu babyumvise baryo none wumva icyo batazi. Baratekereza ko hari ikibazo u Rwanda rwaba rufite none kandi nonaha rwatuma rudakora icyo kintu ku muntu wese waba uri kugambirira icyo kibi. Papa mushobora kuba mubyumva amacuri ngaho tegereza u Rwanda rumenye ko hari siriti ibaze ko nabonye uri gutegura ku Rwanda nabonye ukuntu ahasigaye ugenda umbere. Nabonye ukuntu ingabo z'u Rwanda ziba zifite disipurine iri ku rwego rwo hejuru. Ibaza aho umuntu aba ari kukurasa ukisamira ibisasu tu ntumusubize. None wawe muramusubiza iki? Mwese Sam wowe urabizi neza murabizi neza ko hari abantu bari hakurya babafiteho umugambi mubi. Uri kubyumva? Bari hakurya kandi babafiteho umugambi mubi. Bari hakurya kandi bagufiteho umugambi mubi. Kandi aho hakurya bari barabyemeranya n'umutima n'ubwenge byabo ko banahari bakugirira nabi. Ariko nyamara urabizi neza byagenda bite? Ivunja urarizi? Ivunja imvunja bitangira ari akabaragasa kinjiye mu mubiri wawe. Uko iminsi igenda yicuma kari mu mubiri wawe karakura. Urabyumva? Ivunja ryamaze kuba ari nini mu yino ryawe cyangwa ku gitsi byaterwa naho bayarwaye simpazi. Aho uri handuye hasigara umwobo. Ariko iyo rikiri akagera kakiri gatora kabaragasa kamaze mu masaha kakwinjiyemo haba hari kukurya hanaryaryata cyane. Yukihanduye bwa buryaryate burashira nta n'urwobo ruhasigara kandi ubu bikoze ku gihe. Ndikara akagera ari imbaraga se kwinjiramo. Iyo yihanduye hakiri kare ubu urwanyije ivunja n'urwobo rwari gusigara ku mubiri wawe uhambiye mw'iryo vunja. Niko kuri rero niko system imeze. Nta mpamvu yo kurindira ngo imbaraga sikwinjire mwino ibyimbyino uzakuremo uruvunja rungana umusozi. No ihandure imbaraga sikire akagera kakiri gatoya. Icyo gihe ubukemuye byinshi nta n'inkovu isigara ku mubiri. Ikibazo ni ikihe? Ushobora kumva ubwo buryaryate ugakomeza ukahashima gusa udafite gahunda yo kugakuramo. Ibyo babyita kurenza ibijwangara mu mwobo wacukuye iwawe mu rugo kandi ntubibwire abana. Ejo abana bawe bakaza bakahakinira bakajya kuri bya bijwangara bakisanga baguye mu mwobo. That's not Rwanda. Rwanda will never wait. Ntabwo u Rwanda rushobora kuzategereza ngo rubanze ruraswe. Umva irindi banga ry'u Rwanda. U Rwanda rwabayemo amarorerwa akomeye. U Rwanda rwabayemo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Icyo gihe isi yose yarareberaga. Ntabwo uzi inama za UN Security Council zagiye ziba kuri iki kibazo cyo muri Congo. Ntabwo uzi imyanzuro yagiye ifatirwamo. Na n'ubu ziracyaba. Ubu noneho nibwo bari kuvuga ngo noneho ibiri kuvugwa ngo nibwo bigiye gushyirwa mu bikorwa.
mubwiwe n'iki se ko aribwo bigiye gushyirwamo ubu no kwikirigita bagaseka amezi n'ababiri akaba 3 bitarashyirwa mu bikorwa babona nta kirahinduka n'utundi duce twarafashwe bazatangira batari kunyamara ya Amerika yagiye muri UN Security Council ikatubwira ko ngo u Rwanda rwafashije AFC M23 babahaye intwaro babahaye ibikoresho babahaye abasirikare ko ntacyo bakoze. So wagiraga ngo bakora iki? Mwagiraga ngo bakora iki? Inyuma y'amezi 3 niho muzabona ko nayo yari speech y'ahantu abantu bicaye mutangire mwirizarize. Ibyo bintu ntabwo bizarya Samu, ntabwo bizarya. Ikindi nimba uzi neza ko kubijyanye no kurwana ntacyo bishoboreye, niyo Amerika n'ubwo Burayi bavuga byose niyo baza n'abakarwanira mu Burundi no muri Kongo, niho handi ikintu bashobora kubafasha, icyo babamarira no kubahereza ibikoresho. Basanze nta bumenyi mufite bwo kubikoresha, basanze nta myitozo mufite yo kurwana, rwose n'ubundi muzakubitwiza akabwana. Nani icyo nge navuga. Ntabwo ibi bintu ari ibintu byo kwikanyiza ugenda utekereza ko uzatabarwa nabutazi. Ese ubundi kuki buri gihugu kiba kigomba kugira igisirikare cyacyo? Ni gute igihugu kiba kigomba kugira igisirikare cyacyo ndetse kigomba kuba kinakomeye? Ariko mwe mugatekereza ko igisirikare cy'ibindi bihugu aricyo kizabarwanira. Reka mbabwire Sam, nta gihugu na kimwe ku isi gishobora gukomera bidakomotse ku gisirikare cyacyo. Sempa urakoze. Reka twinjirire kuri ibyo bintu wari uri kuvuga. Wakurikiranye ikiganiro Tshisekedi yagiranye n'urubyiruko? Sam, ngewe nta bintu ngenge nza kubwira abantu hano mbyimagine. Noneho rero Tshisekedi kandi umuntu ngiye gufite amakuru avuye kuri source kuri nyirayo ari kuva kwizi. Agari bya bintu byo kugenda nza mbeshya abantu ngo ibintu inama yabaye ngo bigiye kuyivamo ngo noneho ngo abantu bagiye gukubitwa. Tshisekedi rero yamaze gutangira kwicara atangira kubona ko ikibazo kitari abo yagishyiraga ahubwo ikibazo n'abakongomani. Ahubwo Sam, tukirango reka manze kubaza ubundi Kongo irashaka iki? Kongo irashaka iki? Kongo irifuza iki? Uziko iyi Kongo iyi Kongo ingiyi ubona gutya. Uziko mu biganiro byose byabayeho hari ikintu cyitwa resolution 2773 kandi uwo mwanzuro wafatiwe ku buhuza bwa Afurika hano za Kenya na za Rwanda n'ahandi. Uziko uwo mwanzuro Kinshasa yonyine ubwayo yawurenzeho nicyo wavugaga, ikajya za Qatar na za Washington ikajya gukomerezaho ibiganiro. None ibiganiro bya Qatar na za Washington byararangiye bakomeje no kubisinya bo bari kugaruka kuri ya resolution 2773 ko yari yafatiwe ku mugabane wa Afrika ni wacu. Mwiriwe mujya za Qatar na za Washington kubiki. Ni mwihangane mukurikize rero bikubiye muri ayo masezerano yose mwasinye. Leta ya Kinshasa yafashe umukono Kayikwamba Therese asinya accord de paix ya Washington, asinyira ko ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari FDLR. Arongera asinyira ko guverinoma ya Kongo Kinshasa iyobowe na Tshisekedi yiyemeje gusenya no gutsinsura FDLR. Kongo yarabisinye cyane yabisinyiye. Uziko muri ibi bintu byose biri kuba wari wabona hari abo bigarukaho ko Kongo yasinye gusenya FDLR. Bari byirengagije babifata nkaho bitariho. Ubu rero tuvugana. Ubu tuvugana. Kinshasa était AFC M23 soutenu par le Rwanda. U Rwanda rwo rukakubwira ngo nta nubwo Kongo yo ifasha FDLR. Barakora ni mu maraso. Bamwe si ugufasha. Urundi ruhande ruti mwebwe noneho ntimufasha FDLR ni mu maraso. Nta wagutandukanya na FDLR. Uburundi bati ni AFC M23 back. Ntabwo ruzagenda ruririmba iyo ndirimbo ngo iki niki. Kongo nibakomeze baririmbe AFC M23 soutenu par le Rwanda. U Rwanda rwo ruzi ko ikibazo kizakemuka FDLR yitandukanyije na Kinshasa cyangwa Kinshasa yitandukanyije na FDLR. Uko bizakorwa ntubimbaze. Ubu ni narwo urwego Burundi buriho. Uburundi bugomba kwitandukanya na FDLR, ntumbaze uko bazabikora. Naho indirimbo ivuga ngo AFC M23 soutenu par le Rwanda, ndatekereza ko iryo jambo Kongo n'Uburundi ahantu basigaye kurivugira ni mu ijuru. Ku isi y'Imana nta hantu namwe batararivugira. Uratangiye rero ngo Tshisekedi yatangiye kwemera. Ubu tuvugana Tshisekedi yagiranye inama n'urubyiruko
rwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rumubaza n'ibibazo. Amagambo Tshisekedi yivugiye yonyine agaragaza ko Kongo idashobora gutsinda urugamba rw'amasasu. Sibyo? amaze nawe kubona bw'ikibazo cya mbere. Tshisekedi yavuze ko Kinshasa ari umwanda gusa udashobora no kwihanganirwa. N'ejo bundi ageze ijambo ku gihugu mu nteko ishinga amategeko, imitwe yombi muri kongere yabigarutseho ndetse anakondana umuyobozi w'umujyi wa Kinshasa. Bisobanuye ngo uzi icyo bivuze? Kuki abivuze ubu? Coincidence, nyungura ngo uruhurirane uzabona ibintu biri kugenda bihurirana, byo bitekerezaho. Kuki abivuze ubu? Question mark. Kandi yahoraga hato ariko atari yarigeze abivuga. No kuvuga ngo Tshisekedi wenyine ubwe mu buryo yanenzwe akanengwa n'isi yose ikabimubwira ikabimwereka, yeretswe umwanda uri mu gihugu cye, by'umwihariko mu mujyi wa Kinshasa. Tshisekedi yaranenzwe kubera umwanda mu gihugu ayobora. That's one. Kabiri, Tshisekedi yihanukiriye aravuga ngo ruswa yego ni ikibazo giteye ubwoba mu gihugu cyacu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ntibishoboka, nta kintu twageraho n'iyi ruswa iri muri iki gihugu. Bisobanuye ngo Tshisekedi izuba riva ku manywa y'ihangu, isi yaramunenze kuri ruswa mu gihugu cye. Turi kumwe? Ikindi, Tshisekedi aravuga ngo intambwe zose leta igerageza gutera kugira ngo igihugu cya Kongo kive mu bihe bibi kirimo, aravuga ngo umwanzi wa mbere wa Kongo ni abakongomani. Aravuga ngo abakongomani nibo batari gushaka ko igihugu kiva mu bibazo kirimo. Ninde wabivuze? Tshisekedi. Inde? Tshisekedi. Arangije aravuga ngo ikindi kintu kibabaje kurusha ibindi, njye kuva nagera ku butegetsi nasanze igisirikare cyacu kitabaho, nta gisirikare nasanze. Ati Kongo ntigira igisirikare. Tshisekedi, umaze imyaka ine mu ntambara, watangije naho kumbi ukigera ku butegetsi wasanze nta gisirikare kibaho. Abo bana wicishije ba Kongo watumiye iki bapfa ko wari ubizi ko nta gisirikare? Winjiriye iki mu ntambara ko wari ubizi? niyo mpamvu yirirwa ahuruza amahanga, nose ababizi ko afite igisirikare ntirwandeho. Bisobanuye ngo ntabwo yari kwicisha abo bana ba Kongo, yari kugenda akereka amahanga ko bariya ni abapatiri, yari kugenda akereka amahanga ko afite ikibazo. Yamara kubereka ko afite ikibazo kandi akanerekana ko nta gisirikare afite, bakamugira inama bakaza bakamurwanira cyangwa se. Ariko remember, yari yabigerageje. Urebe ukuntu Tshisekedi yari afite umugambi mubi ku Rwanda, we na Ndayishimiye. Tekereza ko hagiye ingabo zo muri East Africa, banze ko ingabo z'u Rwanda zinajyayo, ariko bagafata ingabo zo muri East Africa Tshisekedi akazitegeka kurwana. Ingabo zo muri East Africa zari ziyobowe n'umujenerali w'umunyakenya, zikamubwira ziti oya, ntabwo twebwe twaje kurwana, twaje kujya hagati y'abarwana kugira ngo amahoro agaruke. Tekereza ko icyo kintu Tshisekedi yagipfuye nabo. Ariko kubera ko yari agihuriyeho na Ndayishimiye, wumve bwa bugome bwabo, kubera ko yari agihuriyeho na Ndayishimiye, ingabo z'u Burundi zo zarahagumye. Ahubwo Tshisekedi ajya muri SADC gusaba ingabo, kandi azibwira ko icyo azizaniye ari ukuza kurwana. Ziza zije kurwana, zirangije zirakubitwa. Na n'ubu baracyarira. Reka nkubwire, ejo bundi Malema yaravuze ngo 80% y'ingabo za South Africa zari zagiye gutabara Kongo ziri Goma. 80%. Ubu none ntacyo bakwimarira. babaye iki? Ibimuga, abandi trauma, depression. None 20% y'ingabo za South Africa zari ziri muri Kongo. Ubu none nibo bashobora kongera koherezwa ku rugamba. Abandi ibyo babonye nagahomamunwa, abandi bacyuye abana. Ubu ngubu hari abuzukuru bo muri Kongo bibereye South Africa. Uri kubyumva neza? Hari n'abuzukuru ba South Africa basigaye muri Kongo
ubwo abo bana bizaribwaho nka nyuma y'imyaka 20 bareba ukuntu babacyura. Ibyo byose birahari. Samu rero aya magambo ya Tshisekedi yatunguranye. Tshisekedi atinyuka avuge ngo ubu nona abakongomani ubwabo nibo bari gutuma ibintu bitagenda neza mu gihugu. Ngaho ongera ugaruremo u Rwanda. Tshisekedi yavuze ngo abakongomani nibo bari gutuma ibintu bitagenda neza mu gihugu hagendeye ku byo leta yifuza. Yazavuga ko ari u Rwanda rwabiteye rutuma batamera neza. Ari urwo rwaba destabilize. Umva nkubwira ikindi kintu yavuze Tshisekedi. Yavuze ngo mu gihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo dufite ikibazo cya tribalisme. Vanguramoko. Kandi umutribaliste wa mbere nuriya Munyekasayi Tshisekedi na mama we. Mama Marta. Bivuze ngo ibyo bintu byose nkubwiye yarabinengewe banamubwiye ko mu gihugu cyarimo ibintu bijyanye n'ivanguramoko. None ubu ari gushaka kurwana no kubikavaringa. Uzi icyo bisobanuye? Abantu barebera ibintu inyuma baransetsa. Nonaha Kinshasa ifite ikibazo kandi iri guhatwa n'amahanga. Bakwabwira bati mwebwe mwifitemo tribalisme. Abanyamurenge ni abaturage b'icyo gihugu. Bano batutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda nabo mu cyo gihugu. Kigahita kiba ikibazo. Kuko Tshisekedi kumunwa ngomani. Ariko muri fight akabarwanya nk'abanyamahanga. Rero kuva baramaze kumwereka ko mu gihugu cyarimo tribalisme akabyatura akabivuga. Icyo ni ikibazo nacyo agiye guhangana nacyo. Uzi icyo bisobanuye? Tshisekedi 2028 nava ku butegetsi azaba avuye ku butegetsi nta kintu na kimwe akoze. Kubera iki? Si ubyivugiye. Mu gihugu cyarimo ruswa. Urabyemera? Abakongomani ntibumvikana hagati yabo. Hari ivanguramoko muri Kongo. Hari umwanda muri Kongo. Hari ruswa muri Kongo. Nta gisirikare kiri muri Kongo. Ibyo bikaba intandaro yo gutsindwa. Amaze imyaka 7 ku butegetsi. Asigaranye 2 n'igice cyangwa 3 ku butegetsi. Muri icyo gihe iyi Eastern Congo yo none hino namushinja ko nta cyaro kimwigeze bakorera nk'igikorwa remezo. Nta na kimwe. So bisobanuye rero ko incompetence ya Tshisekedi mu magambo make Tshisekedi ukurikije ibibazo yivugiye igihugu gifite nta kintu yakoze. Kuko yaragikoze. Ntiyarwanyije ruswa, yahuruje amahanga. Sibyo? Yaje kwitwarira amabuye. Ntiyarwanyije ruswa. Yambuwe hafi kilometero kare 120 z'ubutaka bwa Kongo. Territoire yahawe 145 arahira bamuye igihugu ntaza gifite. Ntiyarwanyije ivanguramoko mu gihugu cye. Ntiyubatse igisirikare. Nta n'undi uzacyubaka. Tshisekedi yakoze iki? Cyo bikora. Ikintu yakoze. Ikintu yakoze nanjye nakwemera. Yakoze abakongomani b'intimba ku mutima. Yaguze sukoye. Ndetse reka nguhereze ikintu gikomeye sana. Uzi ko bamwe mu bajyanama ba Kongo. Bamwe mu bantu batuma Kongo igira umurongo igenderaho cyangwa se ifata ibyemezo. Tekereza ko harimo abanyarwanda urumva barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bagira inama Tshisekedi bakamubwira bati no itware gutya ugire gutya ukore gutya. None nimba mu barinzi be harimo aba FDLR uri kubyumva? Nimba mu basirikare bakuru harimo FDLR urumva inama bamugira zindarizi. Nizo nyine. Noneho aba YouTuber b'abanyarwanda bano bose ujye ubona bibigarasha batavuga rumwe n'u Rwanda. Ubo ngizi inama za UN Security Council iyo zibaye. Abakongomani bo kubera igihe babimazemo n'imyanzuro myinshi yagiye ifatwa ngishyirwe mu bikorwa zino nama bamaze kuzica amazi. Ariko bano banyarwanda barwanya ubuyobozi bw'u Rwanda bo nibo bagenda bakakserera abakongomani bagakoma amashyi. Bati wow nimwumva icyo Amerika ivuze Kongo igiye gutsinda u Rwanda ruragowe bagiye kururasa.
noneho ibyo ngibyo bigasetsa abakongomani nabo bumva ko neza neza u Rwanda rurangiye babandi banga u Rwanda bagategereza igihe uwo mwanzuro uzashyirirwa mu bikorwa bagaheba. kandi ni bande babashyuhije mu mutwe? ni ba Abanyarwanda nyine bihaye ibyo kugira inama Kongo. noneho Kongo yo umva ikibazo igira. Kongo ikibazo igira nuko yo abo Banyarwanda ibafata ngo nk'Abanyarwanda ba de bonne qualité. uri kubyumva? de bonne qualité, ku buryo ibyo bababwiye bo nibyo bemera. Kongo ntimenye ko abo Banyarwanda bari kuyimanipira kubera ko bari gushaka gukoresha Kongo mu nyungu zayo. nka Kayumba Nyamwasa ni urugero, RNC, nka FDLR ni urugero. bariya bantu mu gihe Kongo itagifite uburasirazuba bwayo nabo bazabura ijambo, bazamenera hehe keretse nibamanuka mu Burundi. turi kumwe icyo kintu uri kucyumva neza. none nibo bakomeza kwakserera Kongo bagenda banayibeshya ngo igende yiyambaza abantu batari buze kugira icyo bayifasha. bo rero babivuga mu nyungu zabo, kuko mu gihe Kongo yambuye uburasirazuba FDLR izamerite. mu gihe Kongo yambuye uburasirazuba bizagenda bite kuri bano bantu bose baprofitiraga muri aka kavuyo? aba bose bashakaga kuzasenya u Rwanda no kurwanya u Rwanda baciye muri ibi bice bya Kongo bituranye n'u Rwanda, barabigenza bate ko agahu kahuye n'umunyutsi? abo rero bafite ikibazo. niyo mpamvu mu kuri kwabo bo bamaze kubona ko Kongo itazatsinda, bamaze kubona ko AFC M23 tuno duce twa Eastern Congo izatwokipa bakabura aho bamenera. niyo mpamvu RDC Congo Kinshasa yavugaga ngo FDLR ntibaho, bugacya FDLR yandika ibaruwa ivuga ngo turahari kandi turi no ku butaka bwa Kongo, turi Rucuro n'ahandi. leta ya Kinshasa tirga FDLR ntayihari. abandi ngo n'abasaza, abandi ngo basigaye n'abana babo basohora itangazo bakandikira Amerika. ako kanya FDLR gahita ko yandikira Amerika. nuko agahu kahuye n'umunyutsi hahandi batekerezaga kuzamenera ntibigishobotse. noneho rero bagatekereza, niyo mpamvu Amerika yivuze ngo igiye gufatira u Rwanda ibihano cyangwa se ngo bigende bite. niyo mpamvu bya bigarasha by'Abanyarwanda byibera kuri YouTube Ndayishimiye ba Jean Paul na ba Gaspard bo bahita bavuga ngo noneho ni mwitegure rwa Rwanda rurarangiye. noneho naho rero Kongo yibeshyera igafata ko ibyo bintu bari abantu bari kuvuga. uvuze Gaspard uriya musaza buriya nta kibazo afite? uriya musaza oya ushaje nabi ntabwo. icyambere birabigamba avuga hari abo bisetsa, hari abo binyura. icya kabiri abari kurira turiya dufaranga two kuri YouTube. uri kubyumva? we yimereye neza, ababesha biriya bintu ari gukorera amafaranga. niyo mpamvu hari umuntu nabwiye, hari umuntu ufite imyumvire nazi simbizi, we yashaka kumenya amakuru y'u Rwanda, yashaka kumenya amakuru y'u Rwanda, areba ariya macano ya biriya bigarasha. uri kubyumva? bo icyo bavuga ku ruhande rwa Kongo niyo baba bashyigikiye. akabi kavuzwe ku Rwanda rero bo baragaserebura. so nawe kubera imyumvire ye yumva ko ati noneho ebana ati Kongo igiye kubikora ati bigize gute. ntumwira ariko please, kubera ikiganiro cya Gaspard cyangwa Turayishimye Jean Paul ubonye n'ibi bigambo bari kuvuga, uratekereza ko bano bantu bashobora kuvuga iki kiri positif ku Rwanda? bite ndabwira rero umuntu udafite ikintu kiri positif yavuga ku Rwanda bivuze ngo ari ku ruhande rwa Kongo nyine. kugenda ukumva ibye akaba ari dushingira ngo karabaye nawe uzategereza utanirwe nk'Abakongomani ntacyo uzigera ubona. abantu bakagira ngo ni brag cyangwa se ni gute. bari ibaze ko bari abantu Kongo amakuru ishatse kumenya ku Rwanda iragenda ikayabaza bariya batanga ayahe makuru, nabo ubwabo ntibagera mu Rwanda. ubivuze neza ngo baba bashaka bari kwikoreshereza ubu YouTube bwabo. nibyo gusa biberiyemo. noneho Kinshasa rero rikagira ngo hari ikintu kigiye kuba. noneho wakurikiza ucano ntuzi ko hari Abakongomani bumva ururimi rw'Ikinyarwanda benshi. ba ombe harabitwa ba ombe nyamuhombeza yawe irangorwa yiberaga hariya ibyomba mu nkambi yarasaze yarabuze icyagira. uru Rwanda rwamuhaye amata rugira gute, ariko urebye ibigambo ari kuvuga mu Kinyarwanda kibozinyo. abayigize umuntu jerekone ayo mu Rwanda uyala. ejo bundi rero Uvira imaze gufatwa, ikimwaro kimaze kubakora, babura icyo bavuga, babura icyo bakora, banga kwemera ko yafashwe. naho ifatiwe bari kugenda babeshya Abakongomani, muzakomeza mubeshya Abakongomani utundi duce dufatwa. ariko Abakongomani bamaze kubona ukuri.
ntabwo muzakomeza kugenda mubabindikiranya mushaka kubereka ngo biraje bibe ngo hari abandi baje murabura kwereka abakongomani uburyo bagomba kwirwanaho bakitoza bakagira gute mwe mugakomeza gushimangira ngo Amerika ije kubibakorera ku nyungu zanyu kandi kubera kwanga gusa ko hari akantu kari buze kubaho cyangwa se aho mwatekerezaga kuzinjira muje gusenya u Rwanda nanone haratwawe ubu musigaranye mu Burundi sha Uburundi bwo rwose nta n'ikintu bwifite hariya mu kibira hiberamwe inkuba mu kibira hiberamwe inkuba na buriya Burundi rwose muri kujyamo nta mashyamba bufite ni mu kibira inkuba rero zo mu kibira zo murazizi rwose ziberamo ziratuye zahawe ikicaro zubatsemo etaje ibyo ngibyo rero nta kintu kirimo Sam Yako nta kintu kirimo cyane ariko aya magambo ya Tshisekedi aya ngaya ngira ngo buri uzi icyo yerekana umunyabwenge niwe uyatahura reka nkubwira akantu muri aya magambo nakuyemo mu minsi itari myinshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagiye kuba ibiganiro bihuriweho n'abaturage bose uzi ikintu gihari si uvuze biriya kuri Tshisekedi yirutse amahanga yirukanse isi yose nuvuga imbaraga yari yiteze ku bantu bamufasha yatanze amabuye yatanga ubutunzi bw'igihugu biranga aho bigeze rero ikibazo agomba kugishyira ku bakongomani none yabigenze ute nonaha ikibazo cyamaze kuba icy'abakongomani ni Tshisekedi wabivuze ntabwo ari jyewe wabivuze ariko mu kwemera biriya bintu ngewe hari icyo binyereka yashatse kuko urabona yari yahuye n'urubyiruko kandi urubyiruko nirwo rwinshi muri ibi bihugu byacu icyo bisobanuye kwari kugira ngo ejo bundi Tshisekedi natangaza ko hagomba kubaho ibiganiro bihuriweho muri Kongo urubyiruko ntiruzahaguruke ntiruzajye mu mihanda avuye ati ko wivuguruje ugiye kuganira n'abandi atangiye gutegura abakongomani mu mutwe ku bijyanye n'ibiganiro agiye kuzakora mu minsi iri imbere n'abakongomani binasobanuye ngo agiye kwivuguruza kuri wa mwanzuro yari yarafashe ngo pas de dialogue ngo nta biganiro bizabaho mu minsi mike mugiye kubona ibiganiro muri Kongo Yago Semparika dusoreza aha abantu bajye mu hatangirwa ibitekerezo comment mutubwire namwe uburyo mu byumva n'abandi bafite handi makuru cyangwa se inyunganizi z'ibitekerezo duhurire muri comment reka gushimira cyane wakoze Sympathique asante Sam ndagushimiye cyane nshimira n'abakunzi bacu mukomeze mugire ibihe byiza cyane ariko mugire n'imyiteguro myiza y'iminsi mikuru di Noheli n'ubunane muzabirye ntibizabarye asante amina